kubor nakaslem jong unong san hima. Kisamla thep kampulit ha kalai photrik unai wing arhajar arpo ar kilami banyai dawa piang naka sarkar jilla bakan penmi no ya ka result MLP ka baka sarkar kamshimla penmi adu menta ya ka bakila thep nadu usnem arhajar khat khandai kini kisamla ke balami akhmat ka embos kile tho bawatla kimshimla yo ajingbet naka district commissioner East Khasi Hills Baria lompat ba ni banyai rally hendai kelashuan tangkat tu kat ningut ban bud gi kendon an haba ajing kran jikilat pathai khubor kila ong bahagi ni ki benai banwan ke election commission kan sayo ban pentrei kam no daga model code of conduct komta kom kisam la thap kam kila sngo du jingkerman bayo ka sarkar kan sa ai daw no bala pentrei kam daga ni kila pan paru sha ka sarkar bikin long ki bakloi wat la da pha e ki shi ki than khaput bat ka asam la ni shi kinu kinu ke jaka banya de thman amar bakila jiet ya kani ka kam kini ki samla ki la karpat ya ka sarkar bakan penmi no ya ka result hapo benai no pra mentau snem bala da kampat penmi ken sa syem ya ka rai ban panjing bet biang na ka DC ban ya mi madan pat ba na ka bentawan pelong ya ka jingi ki ni wan hane for mamta ni wan ban penpau na ka jing panjing bet jongi ya madam DC insya ya ka bangin wan ban ya jadi ne ban syuklai mungwa kadang ni wan tang sangut ni wan tang peni namar ngila kran ha ki press kran ha ki media ba ni pelong ngin yat bet kerali ba imadam disti i pun yang men mit ki ahana ulong te ulong de ngi ha ngin buram marklian jing kha jong i disti de ni ko ngok ya ta bat kunjuk ro ngi yang penpau syaka sarkar na kajing ia kene ka risol MLP bangi up mangi te ngi penpau ya ka sarkar ba kan penmi no kloi namar hakine ki benai banwan kinsa pentrikam ya kene ka model code of conduct te andala pentrikam ya kene namar kane ka dai kawan election commission of India te anda kila pentrikam ya kane kinsa aidau biang ba kalau ia kene ngi kerpat ya ke sarkar ba kan lek kamploi hapo ubenai Disember ni lamut hapo ubenai Disember he ni kuat ba hapo kene ka model code of conduct bahkan penmi no ro ngi wan hang ne ban penpau ban persya ba ngi ngimla syak syuk ban up si up namar la aslam nadu ngi apply nadu arja ke kendai adu mentah 4 Mei erso tengi dangile kanu kamero ban tap ki kontakto kumnoro ban penut guys to storo ngim suya hab namar yo khane kam tengin suberkai tang pisa kataru mihab tengi wan hangne ban peni ki kandidat sebaro ban yathu api ba niwan tang ban ai tang ban tempau tang idak kumne namar idisi imsya ba ngin yai karli te ngakepat ya kandidat sebaro ngin sobaban apa po uneu benai Disember lada keempat penmi anu benai Disember te ngin sa panjing bit biang na idisi bad ngin sa penlong karli benai Disember baik te sakawero lada ka election commission kan bat ya ka bot jongi ya ki kandidat satu ki kandidat ki bayang MLA hatu ki syuhun sa baklemi madan lada ka bat ya ki vote ki jongi namar kumba ka bat ya kersol jongi hatu lada ka election commission ka bat ya ka vote jongi hatu ki MLA kim wan sa ban mi madan ban pau ya ta ka jing tengi ro kumjuk ngi kerpat ya ka sarkar ngi kerpat ro yo human star namar ya kane ka result ngimdere ki kena rukai kena di drug sene ki kena sang surok ngi don la kam kajam ngi don la ki business tengi hakashi ngi ki kam jongi ngimdai bang sarong sijar arja ngila ban hakashi tengi wan ban penpau ngi kwa ya kam tang ba yin le kum do ha ngila thap ngi hap sap namar ka kam suka de kade kalong kum ka umpoleu ban me serta di ka business la bando kala ban long noro de ngi kwa kam suka bakal kamlong suk kamlong aram ini de tangkine ki jingkerpat
Lada kan tung kulit ini, lada kan bo syaki boda asam ne shano ro ngi long bardi bai namar ngila ila jadi tak kam bangin ngin tre ngi haban tre lada ngin pibo yang i shano bodar bangin long syakatmaru mlelere namar ngi habde i ban tre namar ka tulop hila seu la biang hayang sem ki kun kiti la penbiang te lada ngi long nuro ngi mlelere ta te ngakerpat ya kesorkar MDA bahkan lek kloino namar ngi mla syuk ban ap tangkine ki